Nganong gikaon man nimo nga hilaw man na? Long. Unsa man ka dire? Tambay. Ha? Tambay. Unsa man na imong gikaon? Ako. Pako? Nganong gikaon man nimo nga hilaw man na? Gutom na. Ha? Gutom na. Gigutom na ka? Haman day kagikan. Bukid. Sa? Bukid. Nagunsa man kas bukid? May saging. Nangayog saging? Ginoo. Mo ni imong napangayo. Hilaw pa man ni. Meron kayo na. Ha? Kami. Kamo na lang magpahinog. Maayo no kay gitadaan ka no. Unsa man ni kading daan ni nga hinarbisa no? Unsa man ni reject na ni nila? Dili pa. Dili pa gihatag lang sa inyo ha. Walang bugas sa balay. Amo na nangayo ra kag saging kay walay bugas sa inyong balay. Ginoo. Walang Unsa? kaw na bugas. Wala na may kaon-kaon ug bugas. Noong na lang ko kaganta sa akong kaon. Mao nagantos na kag pakaon. Ginoo. Madi mong ginikanan daylong. Namuwag na. Nagbuwag na imong mamag papa. Ginoo dugay na nagbuwag imong mamag papa. So karon kinsa na malay nagbuhi sa imuha? Papa. Si papa nimo. Pila na may edad nimo? Unsi. Nakahinumdum pa ka og asa imong mama karon? Wala. Wala nakakabalo. Ginoo. Nakaila pa ka og kinsa imong mama? Wala na. Wala nakakaila. Bata pa day kagibiyaan sa imong mama? Ginoo. Unsa may trabaho pud sa imong papa long? Pasuhol. Magpasuhol og lampas. Wala naman pasanila. Wala kami makaon. Sus Ginoo. Haluoy pud eh. Mo nang nakuha na lang kani, nangayo na lang kaning saging. Tugay pa man ni makuha ni mahinog. Anto sa kalulaw. Ano siya? Mga duma. Antos lang mo ka og kamuti og mga duma. Kasi makapalit na imong papa unyag bugas. Magampo lang kas Ginoo para makapalit og bugas imong papa. Ginoo ko. Luoy pud nimo eh. Kaning saging apa man nagikan digtuwa pa ni bukid? Hindi na. Ha man dapit nagikan? Higaan. Diha sa unahan. Unya karon ikaw hamang ka muli sa bukid. Ginoo. Layo-layo pa dire. Ilado mo dire along? Ilado mo dire? Ilado ba kan nalagay nakaila sa inyo dire? Nag-eskwela pa ka. Unsa na may grade nimo? Grade 4. Gimingaw na kasi mong mama. Gusto na lang kasi akong mamaya. Gusto na nimo makita imong mama? Wala po ka nangutana sa imong papa ug asa imong mama karon. Nya unsa ra may ingon sa imong papa? Wala si imong papa katuod ug aha imong mama. Wala katuod pud imong papa. Pero nakaila ka ug unsay pangalan sa imong mama? Unsa may ngalan sa imong mama? An-an apelyido? Andaya. Andaya. Sige long nakoy ihatag sa imo ha. Makaila pa kag kwarta? Makaila kag kwarta? Kani kaila ka ani? Kani ipalit nimo bugas. Salamat Maya. Ha? Salamat. Una ipalit nimo nig bugas o. Ha? Kuha ani inya ikani ihatag nimo sa imong papa pag uli nimo ha. Kinapanay naghatag sa kwarta papalit nagbugas. Ha? O kani imo ning ipalit og kuan o. Ipalit nimo og sudan. Ha? Kana kay wala man kay chinilas o. Ginoo. O kanilong ipalit nimo og chinilas. Ha? Dako na na. Sige lang. Ipalit na nimong 1,000 og bugas. Nya ang sobra ipalit nimo og sudan. Nya ang kani ipalit pud nimo og kuan chinilas ha. Nya ang sobra pud ani ihatag lang nimo sa imong papa ha. Mangutana gani imong papa sa imo ha ug kinsay naghatag ani ingnon ra nimo nga nalabyan ra kag tao ha. Ha? O sige o dawatan ni o. Salamat Maya. Ako na lang tabang ya. Hindi ko makakaon na nagpako. Pag mga duma. Sige ha. Nya adikto inyong balay. O sige, ulit na lang sa inyo ha kaw. O kaw, nya dadaan na imong pako. Sige. Lutuon na nimo imong pako ha. Ang kanang saging dadaan na lang na. Yeah, salamat Maya. O sige ha, amping kanunay ha. Sige. Ginoo, kaluoy pas bata eh.